технология техникумынан Гүлнара Ахметдинова, екінші орын үшін гимназиядан Азида Гельфанова, бірінші орын үшін бірінші мектептен Гемалиева Милеуша. Рахмет деген. Uyushma предприятиелер арасында, делегаттар арасында үшінші орын үшін ойын кімідан Марат Абыдаров, екінші орын үшін ПФК алты ұйымшасынан Гараев Данис, бірінші орында ХПП-дан Ильяс Мирзануров. Қатын-қадар арасында үшінші орын үшін білімдендірген жаттығалар Үзәк Хастаханадан Регина Латыпова, екінші орын үшін Әміркетудан Сабатова Ләйлә, бірінші орын үшін администрациядан Алия Шакирова. Әзірләнә Батпенто, учреждениелер организация предприятиелер. Делегаттар арасында үшінші орын үшін шақырылды. Кадет мектебінен Илназ Маликов, үшінші орын үшін. Екінші орын үшін Автомашин Екінші мектебінен Рустам Булатов. Бірінші орында спорт мектебінен Рамиль Ильфанов. Рахмет деген. Қатырласаңыз бидан жұмырап бүгін. Бидан çok мақлы. Әлі алды бидан дәккәр болмағанды. Үшінші орын үшін шақырылды спорт мектебінен Лайсан Натволлина. Екінші орын үшін бірінші мектептен Айзира Закирова. Бірінші орын үшін гимназиядан Резида Маликова. Организация предприятиелер арасында үшінші орын үшін шақырылды. Ойын КВ ұйымшасынан Илбек Тұрнақаев, екінші орында Камасерместан Кузин Руша, бірінші орында Әмәткатадан Ибнеев Илнар. Ата-қалар арасында үшінші орын үшін бірінлерге шақырылды. Үзәк Хастаханада Илья Бурганова, екінші орын үшін Әмәткатадан Салихова Наиля, бірінші орын үшін администрациядан Азаттенова Шахриназ. Әзірлене үстен tenisi. Үстен tenisi әзірлене жігіттер арасында үшінші орын үшін Айгиз Богданов Кировта, екінші орын үшін Автаныштан Ринат Хайридасов, бірінші орын үшін Автанышлаштан Разаев Ленар. Қызлар арасында үшінші орын үшін бөлімдерге шақырылды. Әлем жерлігінен Альбина Гендурмина, екінші орын үшін Автаныштан Ғазетина Шахриназ, Автанышқа жерлігінен Лайсан Натволлина. Әзірлене учреждениелер арасында делегаттар. Үшінші орын үшін кадет мектебінен Илназ Маликов, спорт мектебінен Болат Сұлтанов. Рахмет деген. Үстел теннисі екінші орын Шафкат Әнуаров. Бірінші орын Шағабадова. Uyushma предприятиелер
Yigitlar, üçüncü ürünüşü Ilnar İbneyev, Yemenkata işbasından, ikinci ürünüşü Tatlıhtalardan Hazır kızlar arasında üçüncü ürünüşü Bırakın Reşatırlar. Yemenkata'dan Alina Şamsiyeva, ikinci ürünüşü Kapapı'da Gülfiya Asadullina, birinci ürünüşü Administrasiyadan Şakirnaz Gansmidova. Arkan tarafı boyunca Ağol Cülükler arasında Üstad tenisi kalırı Avrupa üçüncü ürünüşü Amiryanova Alfira Aktanışta birinci maktabında, ikinci ürünüşü Şakireva Leyla Gellaziyla birinci ürünüşü Anadolu'nun Leysen Sport Maktabı komandasından sekreter ötkenmen. Arkan Dörtü, Ağol Cülükler arasında üç kişilik komandasına altınçısına medal yok. Üçüncü ürünüşü Aktanışma Zirliği komandası, ikinci ürünüşü Akko Zirliği komandası, birinci ürünüşü Yakşı Ağol Zirliği komandası. Komanda sostavında 5 kişi özara bölüşecek. Olta olsa. Yigitlarni alqishlaymiz. Rahmat, bek motor indirib olganlar bizga. Motor mezgillar bo'la ketdilar. Rahmat, o'zingizga esanlik sog'lik. Xudoy salomat bo'lib, savol to'ylarda orqanlardan o'tirayapsiz. Shabaka. Biz hastaxona, birinchi ürünüşü Yemenkata. Yemenkata komandasida o'zak hastaxonada bizdan bek ko'p taqdirlar chempion bo'lib qolgan o'rmonlarda o'ynagan komandalar bu yilda sinatmadilar. Qutlaymiz. Молодцы yigitlar. Shular uyushmalarimizdan qanun yoqlab har vaqt Madrid'de varmanlardasız, oğuşlarımızda güzellik sağlığı. İstelikle ondan sonra elbette indi bizim alkışlar sizge. Üçüncüler arasında üçüncü oranda Sport Maktabı komandası, ikinci oranda Aktanışlar ikinci sonu maktabı, birinci oranda Teknoloji ve Teknikumu. Texnikum komandası şoyan bek ko'p yillar bizning chempion bo'lib keldi. Yeshma predpretiylar orasida o'tgan Spartakiyanlarda ormanlarda bo'yicha bu yilda mana jinglar gollar qutlaymiz. İkinci maktab tarkibida, sport maktabida rahmat yigitlar, молодцы, yoshlar. Endi biz deganlarimiz traditsiyalar, montajlarimiz Готовы на балкон белгілері қайтты. Ахмат Ғалиев, Камил Нұрғазович. Ильфан Зілсатұлы. Нәбиев. Хамида Нұрханова, Лилия Римовна. Oyundaşlar bizden altınға. Biz oğanın altınға şögümüne iyamınlar kutlayımız. Rahmat, молодцы, oğuşlar, selametlik. Yavladı. Hikmet Kavlıydı Предприятиесі. Uyushma kubok, gramata ham sertifikat bilan bo'lakdana. Еще одна администрация исполком
tezinden beremiz. Ham birinchi o'rinda Emenkada Hurmatli yigitlar, qutlaymiz. Soyabek ko'p taqdirlar chempion bo'lgan yigitlarimiz. Mavzu o'shlar. Kuboklar gramotlar ham sertifikat bilan bo'laklanlar ham albatta endi bizning olqishlar. Sezgi поселение. Uchinchi o'rinda bo'laklana Aqtanish bosh hozirligi. İkinci öğrenişi Baysar Havuzurluğu. Birinci öğrenişi Kirov Havuzurluğu. Hazırlanan учреждениялар. Şirliklerini kutlaymiz. Rahmet. Avulda yaşamışımızın avulun sport yaratışı yigit kızları hem elbette indi şirlik başlıkları komandalarını jiyip çıkanlar için Oңышlar, исәнлек саулык, шушылай туган якта хезмәт итеп яшәгән өчен. Истәлеккә фотосурат, кубоклар, грамота, сертификат. İkinci öğrenişi Aqtanish Zamresan maktabi. Birinchi öğrenişi sport maktabi komandalari. Kutlaymiz. Rahmat batırdı qatnaşqanlar üçün. İsәнлек саулык үзегезгә. Ахыреттер истәлеккә фотосурат. Шулай спорт белән дус булыгыз. Сәламәт яшәгез. Аллаһка рәхмәт. Gereketlerini kutluyoruz. Manatsız soğuk deptirmadık. Çiftlemişler olmadı. Çok kalışılar olmadı. Barılığına kutlayın. Bu önce yine uğran. Selamet bulup, isen bulup, Allah tabarak bulup, motor edip bakayım. Billah.